Ka nisur debati plenar në kuvent për propozim buxhetin e plotësuar për vitin 2026, i cili do të zgjas maksimum 5 ditë. Opozita me kritika thonë se buxheti nuk është as sociale as zhvillimor, ndërsa pushteti vlerëson se ai siguron rritje, zhvillim dhe standard më të mirë jetese për qytetarët. Në ekspozen e saj para deputetëve, Ministrja e Financave Gordana Dimitrievska-Koçovska theksoi se në vitin 2026 vazhdon strategjia për rritje të qëndrueshme, shpenzime efikase publike dhe standard më të mirë jetese për qytetarët. Ги почитувавме поставените фискални лимити и обврските од фискалната стратегија 2026-2030, со јасна намера постепено да го намалуваме буџетскиот дефицит, да го стабилизираме јавниот долг и да ја зајакнеме довербата кај домашните и странските инвеститори. Клучот за тоа е ефикасна наплата на приходите, формализација на неформалната економија и внимателна, контролирана и штедлива употреба на јавните средства. Овој буџет не е само документ со бројки, туку инструмент за реални политики, за економски раст. Për opozitën, ky buxhet nuk është social dhe nuk kujdeset për qytetarët. Thonë se janë ulur buxhetet për kategori shumë të cenueshme dhe se ka shumë pak mjete për investime kapitale. Нема зголемување на платите, нема соодветно зголемување на парите кои што е потребно да се награди трудот на работниците во сите категории. Овој буџет не е спремен да се соочи со криза. Ако дојде било каква криза во држава, едноставно ќе нема пари за ништо. Веќе оваа тековна година владата ја завршува со дупка, со минус од милиарда евра. Кај ќе ги најдат тие пари? Nga mbi 200 amendamente të dorëzuara u pranuan 6 në buxhetin për vitin e ardhshëm, të ardhurat totale janë projektuar në 6.1 miliard euro, ndërsa shpenzimet në 6.7 miliard euro. Deficiti buxhetor planifikohet në 638 milion euro, ose 3.5% e bruto prodhimit vendor të planifikuar. Për investimet kapitale janë projektuar 658 milion euro, pritet rritja e bruto prodhimit vendor prej 3.8% dhe inflacion prej 2.5%.